malungil kapsingil mer kami war ato belan musmilo mis orem selan Sunday ya iga kita uk ay serabel wadal di lubra el altal Sunday buk ngal mis kami ura el altan sel hotel meang al ice ra el al kapsingi ya continue sel isela sel koror airaya sanitation project tel tilab ta resolution ringi makulu ice ringi ra last week for tirak ra ice sel 28 million del dengi lura ADB lor sel koror airai sanitation project ya dire kal mlegirel el sel project yang mlegirel momrura sewer plant ra pelura airai atol tirak ra aiseng sel 28 million awayal lakal sabel enough gut maklise kidel sanitation as system ra pelura airai sewer system ma tol tirak ra aiseng tialudo da adi mo madara al sila igel da gire la renewal ra igel vibe ra aralma el ngara al sila belur oryo tol tirak ra kuktara aise angel Japanese foreign minister ang kanga Mr. Taro Kono ablel our darangira honorary citizenship ra ugiwa resolution ro olbira kalulaw atol tirak ra aise en direkal ngarangia tara huk adra sina el adra Taiwan el klela Mr. Eugene C.T. Wu chairman ra Singkong Memorial Hospital el direkal blel our darangia ra citizenship honorary citizenship ra blubelaw katamalmol mara meangal ice makatukuk mura isela cook container liquid madol tirak ra ice ngarangia amlamos sa edrol trawa ngidil container liquid ngidil container molmug travel larwa a cough syrup ma pek padangila ngidil liquid sa edel malim amlamo o sa edel ultra ra kuror recycling center material garbage scrap company 5 cents sa aral tiyaw lamu ulir sira August 5 no sa ila ngidil liquid ra ngidil container lol ngaringa liquid ra al sel tolim amlamo sa edel malmo kada kuk malmol marami ang al ice ma isela belura belaw ma direkal FSM Marshall Islands samlo sa ila representative tirel mitra ngel minister malung US Secretary of State Michael Pompeo yang kangamlo ra FSM Vice President Travelur Belal oilaw ulam Travelur Belal lo hortay del meeting ya dol tirak ra ay se ang larang press conference kay del US Secretary of State tadilo luase ay gel mlamu le malmol may gel negotiation ra compact era pelaw ma FSM direkal Balura Marshall Islands nga girel mo expire 2024 kada malmol marami ang ice ma isela 27 del ngal rasku belaw ablel our theater sel fellowship Palau Fellowship Award etiang ulamu uler sira 2014 malmol malmira el arag etiang mortrigel ngal karbelaw nga raskura dai nga kraikel belaw eng sabi irel mutel book return del mirabalur belaw o intern kel cook internship tire tangaray kel ka carousel balul nga raskura ngi mirabalur belaw the 27 nal ngal ka la raskura kel belaw lew intern rabalur belaw tire ka ngam lemitra assembly hall ra PCC low ay cycle cook kora experience tira ikay gidel internship tira rabalur belaw kada malmol marami ang ice makatukuk ngara isela tukura school mura isela sel civic action team tia sel dot ngalil trigel atra CV el celebrate ra momang 50 years tirel ngara abulur belaw lulmu uler sira 1969 malmol malmeri el altan
ma adol tirak ra ay setial celebration tira morngira August 15 ra 6 story ra tapsengil di morngira bara mayong yang ngarangia band del 7th Fleet Naval Band il bo musokolers el segit el celebration tira 50th anniversary mo. Congratulations el mura civic action team ramla mo 50 years el ngara al sila blubela tiagi del banda dirikal mo mra la bebira elementary school public school ma ngalga school sa ilmo ko mystery kada gukmal mol mra meangal ice makada ngara isela 50th celebration ra CB gukmura isela Blue Bay Petroleum celebrate ra 10 years sa ngira Blue Bay lar el arra madire al PCS el 25 years al celebrate niya 25th anniversary ra PCS ngo giway gay kita celebration ya sel Blue Bay Petroleum le donate ra $5,000 el mura a PCS el gire la celebration tira 25th anniversary kada malmol marami ang al-ice ila katuk mura isela hakkal da labu ma balur belawa number 5 era balul adal kotal makadal buar adal ngi at fifth most obese country in the world adol tirakar sel world selo ngara ra world population adol tirakra ay sel hotel wal makadalbuar adrengia American Samoa en Tokelau en Nauru en Cook Islands and then en Balur Belaw mga katiyak sal kadalbulak masasal mga yasa ending laam lamo giri rar adar belaw elmo practice ra diet se di tarami ang ice kada malmol malmor selulubong al ice no sub egal ngul mer elal kapsengi ma suwala TMC lo darsia condolences sa ringil mora late Vice Presidente late tirakal mo President Travlo Belawal late Thomas Remangsaw Senior kanga los me rubakal o kay me etiwargil may kaya may al aisam los sabikal malmera el algap singay yo ko mal masawlul mes tiang TMC channel dori 8 nga kang klika olgaril ya ay samral me igam silguk mel sande klutel melo lababes ko man isaw